रायजोआव जौसिन फरायसालिनि आनजादा थांनाय 13 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय जागायबाय। नाथाय बे समाव मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जेराव तामुलपुर जौसिन गेजेर फरायसालियाव मबाइल फन बाहायनानै एचएस आनजाद लिरनाया ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल जादों आरो बेखौ नोजोर होनानै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों दाबि दैखांनायजों लोगोसे गोख्रोङै नायबिजिरनो थाखाय बे समाव खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायदों जेराव नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय बोसोराव तामुलपुर जौसिन गेजेर फरायसालिया रायजोनि गेजेरावनो टप मासि आवग्रिनो हादोंमोन। नाथाय बे बाराव तामुलपुर जौसिन गेजेर फरायसालियाव मबाइल बाहायनानै आनजाद लिरनाय जाथाया ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां गोसारदों। नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावोदि तामुलपुर जौसिन गेजेर फरायसालियाव मबाइल फन बाहायनानै एचएस आनजाद लिरनाया ससियेल मिडियाफोराव गोबां शेयर जानाय एबा गोसारनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बेखौ नोजोर होनानै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा तामुलपुर जौसिन गेजेर फरायसालियाव बेबायदि मबाइल लानानै आनजादनि गेजेरावनो मबाइल लानानै जेराव जौसिन गेजेर फरायसालिनि जा आनजाद जाबाय थादों बे आनजाद जाबाय थानाय समावनो फरायसाफ्रा बेफोरबायदि मबाइल बाहायनानै आनजाद लिरदों जेराव रायजो सरकारनिफ्राय सोलोंथाइ बिथांनिफ्राय गोबां गोख्रों आनजादफोरखौ खुंफुंनो थाखाय थांखि लासेयावबो बे बाराव तामुलपुर जौसिन गेजेर फरायसालिया फेलें जादों फैमाल जादों जेराव थांनाय बोसोराव तामुलपुर जौसिन गेजेर फरायसालिया रायजोनि गेजेरावनो टप मासि आवग्रिनो हादोंमोन। नाथाय बे बाराव तामुलपुर जौसिन गेजेर फरायसालियाव मबाइल बाहायनानै फरायसाफोरा मबाइल बाहायनानै एचएस आनजादखौ लिरदों। नंगौ बे समाव बेखौ नोजोर जेराव नोंथांमोना डिसप्लेनि गेजेरजों रोखा नुदों जे बिथांमोना साफा तामुलपुर जौसिन गेजेर फरायसालिनि फरायसाफोरा मबाइल बाहायनानै एचएस आनजादखौ तामुलपुर जौसिन गेजेर फरायसालियाव आनजाद होनायखौ लानानै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोख्रों सोंखारनायजों लोगोसे दायनिगिरिफोरखौ साजा होनांगौ लोगोसे जाय बिथांमोना फोरोंगिरि बेयाव डिउटि दंमोन बै डिउटि होग्राफोरखौबो थाबैनो राहा लानो थाखाय आसाम पुलिसनिफ्राय थाबैनो राहा लानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों दाबि दिखांनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो तामुलपुर जौसिन गेजेर फरायसालियाव माबायदियै फरायसाफोरा एचएस आनजाद लिरनाय समाव मबाइल बाहायनानै एचएस आनजाद लिरनायखौ माबायदि गोख्रों बाथ्रा बुंदों एबा माबायदि नायदों बिथांमोननिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि লিপ্ত আছে বা জড়িত আছে তেখেতসকলক অতি শীঘ্ৰে নিলম্বন কৰিব লাগে আৰু নিলম্বন কৰাৰ পিছত ইটো মানে শেষ হৈ যাব নালাগে। তেখেতসকলৰ ওপৰত ভাল এটা তদন্ত হ'ব লাগে আৰু তদন্ত হোৱাৰ পিছত এটা আইনীভাৱে তেখেতসকলক ভাল এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। তো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা তামুলপুৰ জিলাৰ পৰা এইটো ঘটনাক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে আমি গৰিহণা দিছোঁ কিয়নো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই 2006 চনক আমি শিক্ষা বছৰ আৰু 2007 চনক আমি গুণগত শিক্ষাৰ আমি যি গুণগত শিক্ষাৰ আমি অভিযান চলাই পেলাই আমি কাম কৰি আহিছোঁ আৰু আমি সকলোৱে জানো যে আজিৰ যুগ হ'ল আমাৰ গুণগত শিক্ষাৰ যুগ। আজিৰ যুগ হ'ল আমাৰ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ যুগ আৰু এই যুগত এনেকুৱা বেয়া যি কাৰ্য এইবিলাক খুবা নাপায়। তো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা তামুলপুৰ জিলাই এই ঘটনাক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু যিসকলে এই কাৰ্যত বা এই ঘটনাক যিসকলে জড়িত আছে তেখেতসকলক তদন্ত কৰি পেলাই আইনীভাৱে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। চৰকাৰ তথা বিভাগীয় লোকক কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে তাৰ পিছতো কাৰ ভুলৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল? হয়, এইটো আমি সকলোৱে জানো যে চৰকাৰৰ আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যিখিনি কঠোৰ নিৰ্দেশনা তেখেতসকলে দিছে ইয়াৰ মাজতো আমাৰ কিছুমান বিষয়ববীয়াসকলৰ গাফিলতিৰ কাৰণে এইটো ঘটনা ঘটিছে বুলি আমি ভাবোঁ। সেয়েহে আমি আমাৰ শিক্ষা বিভাগ লগতে আমাৰ প্ৰশাসনক আমি কঠোৰ এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু এইবিলাক কাৰ্যৰ পৰা যিকোনো প্ৰকাৰে দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগে। আৰু আমি দেখিছোঁ যি ছাত্ৰসকলে এইবিলাক লিপ্ত থাকে বিয়া কাৰ্যত যিবিলাক ছাত্ৰই লিপ্ত থাকে
সেইবিলাক মানে কোনো পঢ়াত মানে তেখেতসকলে মানে মনোযোগ নিদিয়ে। তেখেতসকলে শিক্ষাৰ প্ৰতি মানে ভাল এটা মানে ইচ্ছা নাই। তো ইয়াত মানে কিছুমান আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে যিসকলে মানে গুণগত শিক্ষাক মানে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ পেলাই নিজক মানে মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ কাৰণে তেখেতসকলে চেষ্টা কৰি আছে। আৰু সেই সময়ত কিছুমান ছাত্ৰ যি ছাত্ৰবিলাকে মানে শিক্ষাক মানে গুৰুত্ব নিদিয়ে পেলাই এনেকুৱা কাৰ্যত লিপ্ত হয় আৰু যাৰ ফলত আমাৰ ভাল ছাত্ৰসকলৰ মানে জীৱনত এটা বেয়া প্ৰভাৱ পৰিছে বুলি আমি ভাবোঁ। ইয়াৰ কাৰণে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি অনুৰোধ জনাওঁ যে সকলো ছাত্ৰয়ে গুণগত শিক্ষাক মানে লোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি পেলাই নিজক মানৱ সম্পদ গঢ়ি তোলাত ব্যস্ত হ'ব লাগে।